na adoso ama oju hu be biaje 0246 45 67 18 na yenyo so ana 0540124852 ofre nia ya bejo so onum de kwe mu anopai yes nkonya ne do Mpasuaso ti se dwumedie esom wo na de boka temu nsem wo hom na poso afia chia brodua the finance minister waye krado a wode ebreye afia woko de erade adomboko now so Yanko pardon. Legend ne o mame oh bibia boko my future footballer ai bibia ujane naso oh ya de ase naja Nyankopo ade ehu afofi ene ye 1st February enyo obia na neto no tepi menu mi eno a privilege woni za no nya simple nyame de chewa enye simple January me say wo mu 3 months aye 1 month nso mu 3 months enie me wo January mu doso January ne sha every 24th December no cre sha every 24th December no cre even you see 1st January mu a whole lot and see menu mi eno tetremada ya bodwi mogadi emu ofrefane adum bi di adum a cheyen enti de e ka che obo ade ni nyina so obo ade ajutu eni wonyam ne ayeyie ene nase a eni kabia ena enka papa ni din yetna sese ya na wo Mpasuaso te se dwumadie no eye dwumadie bi a bibia bi wom enti se ye de ma wo se na wudi a te se wo a wutie no wa men e che se de opese wunya ne damu ni nyina wo nsaka sabra yedrichi eye de wo bokrata mu mpensempensemu na me the daily graphic de wo bokrata no ena efrase wo hwekrata na ni ma Ghana mampani na be de akire His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ena ni mfonyini da hei na afia tia brodu eke mi de be the finance minister ma asem tia ne say krata is a rent support scheme ene yapa ho ntomen na ade a won mo kire beboa nyina ne say ebeboa ma ye ne ye ha dan awrade de ho afofi age ya baba ama se wo sika se wonni sika watumi anya baabi de utiato na won mo hwe patatakrama hu ne say efiewurafo ni bi enu tenant ni bi abe efiewura bitintim ni fie emfie aduasa emfie aduanan emfie aduonu me kire 20 40 30 years nie enso na de wasi ni dan foforo to building materials aboden gie no saa no no so edeje adenti na wose eba ne saa wa bra de wo be han dan no so wonfa nkoda ache wotenam na bra so obekọ awakọ no wasa de am obudi ye business wudidi ho enso wa ye de buo no mutan amana na na twe nche eno na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia simprempre wo frase mantambe se edu ensiem a Greater Accra region ka ho Bono East ka ho Western ka ho Eastern ka ho Ashanti region ka ho a wono mode basa na wukọ krata fe to so dunsia e wo daily graphic de obo krata animu a individual bondholders and as I break the woman for to some for can for ya table amane se waye wonu mu de animu nsachara ye nhwehwemu mapa wo so ya Agyenim mpanimfu a enimu de wosikasam ne ntoto ye ho ato adwene se dom hu ne se de eba no ene se de ho asem sitie no ebeboa nkrankra sa na wonu mu kan eno da nchen a na wo mama brani fitibosomi a etwa mu na hyase de kosi na wieye se yesi bosomi fufurom wo mo de break akra ba se nefo nso aka ho a enkwesi no na wo a wo fa ho mehye ma wo papa ni bia no wonu mo atwa wagu se krata de ho nsama ba aye technical any vocational education ana soafo a wono hwe wo manwuma suansam ne nsoto yeso aba abonten ebo amane akire se aye curriculum no aye outdated ho niam bi ni ntoto ya bi atwam fitimfie mpinu ni du nwotwe na de besi mfie mpinu ane aduonu mienu ayede awurafi mu entu oguso eye no so ho nsakire se de be ya ebetumi aboa ma aye akono aye fa ye krabahwe na ubi a wopese wokoti vet se ye technical na se vocational bia no watumi akono ahogo no ene wodo ene efe ekwan so adofo krata ne de amano ne nsem ba ya eye Russia ni Ukraine toka nti ama ahodo oboa ma US fo
$2 billion so what they call woman ewo akodi fam agudi mu nsam so ewom na nigiri ewom eno nti compare daily graphic do bokrata no na pause said the Aduanaba kano no na mabobode a kire wi unya krata ni bi na do asuku ade me kan nyina no wo betimi enya bi ahye na wokenkan ehu de ekro made the most authoritative newspaper in Ghana, the Ghanaian Times, the Bokrata no na airtoa usui wo hwe krata nanim hanomu a eye saj media bana pa hontoma eye rental scheme no na Ghana mampani na beje che Dr. Alhaji Mahmood Bawumia krata fa to so duba akọ ewo the Ghanaian Times the Bokrata ni mo de honsem abatu dwan na wo kire mu a eba baboa amedan han medin kia chirechirem etimi nkomu pi ana Ghana Revenue Authority eso kire mu a wonu ma kire nipa miensa na sa nipa miensa wo mo ache wo mo no ni nyina ne se sa electronic VAT system no wo mo ayo ma dwen so wonu mo nam so ntua na nantua ne kyena entu wo mo hwe no mo nyuma no sososo ayese wonu mo enwunu aban no dodo entu wonam sa kwan no so ate wo mo a eno so honsem ewo hanom na kenoforiata wo man photo samfo ken the brown bag ken the white dress and I watch them say domestic debt exchange program deadline no ya extended at the cost 7th February a year bosumine de toso and so na de kudi entia wono ma twemu abesi saa no ukonya krata ne bina kenkan honsem ewa ha afia sho asinega na akọ the Ghanaian Times do bokrata ni mu a krata fa toso miensa wada hai ni nyina ne say afia sho asinega fined 60,000 Ghana cedis for contempt of courts. Wabu court to animtia. Ama court so ate ne se marani kura no. Enti ye hwa ne 60,000 Ghana cedis convert to old currency no. So on court ya na no ne so nam ho no osu. Enreti ya so no ne lawyer nam ha. Me lawyer ye di ko ne ma ye di ko. And ese asia ba wosuwe ehun sem krata ne dia ba ene gidie wom na adwomtofo no won mo say ukope krata ne bi the most authoritative newspaper in Ghana the Ghanaian Times and some amaboboshi ewom na me the Republic the obokrata na airtoa wo so yes Ghana enipa na yawu wa ha eni dunsian so sabrei wa bi on mo danye a monkey pox, monkey. I didn't know it's a check post, no, but when I saw some pompo bonnet, and Abu was I know much as any panaya from wetting an animal do. Wahani dun see answer so, baby, our modano and washerpa. I win a crat and be now can kaya, and non so babua may be I come. Now do I need to have to man the Republic Press, the Obocratano. Now someone walking in and say. Wowura bi anifie no kwa ni mu be se aduasa mienu 32 ana abofra onim ne ho hwe edu mienu abayewa watumi atene nya adaje ebie na ha ne na ha mu atetete no kohem emianization ene wanfa na anya agoro wabom moden afa ne patronomy ama krata ne de ho ansama ba sei abansa so ne mu ebia potene yese nkaka na krata no ede honsem aba na Jesus love too much na woboa wei ana sabre woti kurekara ne ba moma so Otumfuo se to otoso mienu Republic Press the obokrata ne kire se wose wode na ho ode ne mpai bodene eta mira Alan Kyerematen achi wokompa ye bia kwa nananom nche kwasere mpai bo a obebo bi ede amano wona ni so ade hunu se obeye mampani ewo Ghana no krata ne de honsem aba ana deadline 7th February efa domestic exchange program no hono kenoforia tanso so krata fa to so miensa ewo Republic the obokrata ani mu a oka ehun asem na NDC amanyokwa nyina ye nim nsachira ya akoso ewo wo mo fam mrahye bedafie na edi twitwi kakraba animu ye onu chemo okoshia Council of Elders na wonu mo so ya adwen ahwe bebia susade bode hunu kwa koguo na woni apuni hye wotiri mu wakoma emu atunturing na emu abeye fita eche sampanifo kwa aseten obehwe
sa kwansidie bi obeka ho asem afia so asenega asem wa make krata ne de abana we de o se afia soa Dodges jail na cha say ye hwe ni mu se nka bia ne court nsemi ye betwa ne jail term enso hwe de ye keka kona omo kire se wa lodge ama say sika bi ho asem ene ye de ato ne tiri so the informer da obokrata na me de to awo so wo hwe ani mu ha Asante Mera ote kokoso eye woti kurekrare ne ba nwoma so ne da hai na Dr. Alhaji Mahmood ba womia na bia hai my boyfriend Kojo Alan Kyerematen ne da hai na Canada compre ku Japan ono nso so ebia ha na papafo nyina wo bia hwe ne tire boni suit fefefe ni mo few won mo do mo nyina ni suade hunu ne se wo betimi aye Ghana mampani dia mama yoko NPP na opem so hene aka che wo mo se wo mo se wo mo nyina epre na mom se dan duru ho se dia wosafo kan dan duru ho a ba ko pe ne benya ba ku ni nya mo amaka mo anya no we nya otan ni nyiyi mu mo fa mo ani mo nyam ne wodo enta ba ko na chi na mfa nkonim die mra ho nsem wa ha mutaka Mubarak na chitafo na sabre die eno mi africhi ekwa abreman die free so asiniem mepom anwem won ma chichi se kunkunfade ato Johnson e dun kati afia yenkwa homa no so na yenya adwuma bi emra ye ne be ye ne yera Adam fiana no wono no eye co-chairman at the Citizens Movement Against Corruption wo Ghana na ye ne nkodi nkomo ensem huduo bi a aba abetodwa ti yakwa homa so miwura Adam fiana no woteme nka memwache mwakwa aba ha ya agenkwa 101.9 Asante Mantem Kumasi. Hello, Yemhwe say yewura yensa be kan no. Hello, good morning. Hello. Yeah, good morning. Okay. Na question ye bisa no anopai ane say 2022 corruption perception index ababontene na Ghana score 43 points. Ye bisa say a good news at the maye say are you ready see a fight against corruption and 43% usually is below average. If you do 100%, people from 70 to 100 they'll say excellent. 60 you say very good. Around 50 you say average. Below 50 is below average. We are not doing well. Eti sa ye nya dia ye boy ye ho modern sa measures ben ye betumi di agu kwa so a ye betumi abayanim na bia next time bia na ye results no beba no e bia betumi akọ above 43% na ye nya no. It is the prosecution and the jailing. We are not serious about prosecuting and jailing people. So every other country, the West, when you go and their systems are working, it is because they don't close their eyes when they know that somebody has done something wrong and go to sleep. You are investigated, you are prosecuted, you are put in jail, and the whole country knows. Ghana, we don't like punishing people. We think that, oh, it's my brother, it's my nephew. So we need to get serious about prosecution and jailing. If we have a fast-track corruption court, that will help. And our Auditor General should also make sure that he's disallowing and surcharging. If we ensure that we apply the law, we will see that we will improve. Memiwura what kind of say prosecution enimu a na obesa wo kire say institutions a wonum ye mandated say e bia nko no behwe na ya prosecute obi a na ya jail obi no womunye up to the task yana. Well, some of them, if you take the office of the special prosecutor, the man has told us that I don't have the resources
government is not giving me enough money to get the people. I hear he has less than 20 staff. I think only about 4 investigators. All these cases that have gone to his office, 4 people. And one case, you can have 3 people investigating at the same time. So if he doesn't have the money, he doesn't have the people, obviously, very slow investigation. By the time you get to prosecution, if you're not careful, some people have run away. It looks like we need to be more serious about supporting the anti-corruption agencies. Maybe we are said, yeah, what can you say? You say, we need the what it takes. So what the logistics, resource, any the Akika Kahono, former special prosecutor Martin and so code the same issue ya penny Kaho as me. It is a sad that here are we serious as a nation in terms of fighting against corruption? Unfortunately, it appears that our leadership is not serious. The way we were all excited in 2016 because our president and the new government had said corruption was their #1 issue. And even the idea of the special prosecutor, we were very happy about it. But even when Martin was complaining, at the time we thought maybe he was overdoing it. But now with Mr. Kisi Ajaben, who also with the little resources is doing very well. In my estimation, Mr. Kisi Ajaben is making us proud. So government should be more serious about giving him the resources he needs. Otherwise, it makes us look as if, we were just talking. So you're right. As a country, it doesn't seem as if we are serious. It's as if we are intentionally allowing certain things to continue so that some people will benefit. And that's not good. Yeah, you're right. You say, na you say, on mine say, say ya na ye kono na ye ntumi enye bibi anke with the menace of corruption. What will be our future going forward? I don't even want to think. Because the anarchy and the chaos, when groups of people, like we say, the elite, they begin to make sure that they get all the money, systems don't work. Before you know it, that is how you get the revolutions and the kind of things that create conflict. Then before you know, then the country, there's destabilization. It is a very dangerous and slippery slope. So we all need to make sure that as citizens, and especially those in leadership, because what we are seeing is a leadership failure. You know, it's about leadership. Leadership is cause, everything else is effect. So His Excellency may have a year and 3 quarters to go. He still can do something. And so we appeal to the president and his advisors. Let's not take these things for granted. Mr. Adam Fianano, thank you very much for your time this morning. And thank you for having me. Well, Adam Fianano, co-chairman at the Mass Citizens Movement Against Corruption. If you was one person of a grass, I say. One say, Ghana, minim the high because a ban is a whole institution. Say, Omra Mekuntia Katas, Shepre, can kindly dream dear. Nasa ni pay a baby didn't so about ban or assign a baby fat or how near Timu or Jumano Beno. While bring on one a friend who. Okay. A yen, you see a per se, sa corruption in free ho. And so, I said, the pay or ye, Juma was away. And so boafua or babua papano and near man convem fidie kai I what the bay German I successful no. Minia ye nisade inti are we serious at all as a nation? Ya niabre, ya this sana money betu. And ye mi rafiana no omo adwumayo. And to omo adwuma no omo nyire wo omo ho. Na se kisieja benkwa wo tumenko. Matia mi do bekai, ne ka so oboa. Kisieja abensu repeat the same thing. That means say oh yes, sure. And your mungu atanaye. Aye, atanaye no. Say. I say, Abana and ye bibia.
Ebeye say shame fa no. Mentimi nya adwuma. Because ye tiachire kwa yenim traditions aye kwa. Na Aduda nkwa kufu ado no kwa akotena office wa. Entimi nya adwuma. Yente ha na wofari ni kwa agya Awurade ba ne be defanda. Okosu wo custom. Na say yente ha. Ekozi say. Ana kusi agya aben ekwa ofo sen habo. Wonu so kwa twa adwo ho no. Ekozi say. Nya adwuma. Ghana no memu na kwa akoye. Young guy a wo ye energetic. Yamane bregu ye be ne baba nso no kwa. Bayifo so obe ya me ahwe. De bo ma ne nye. Sa Ghana. Both NDC MPP. Ye ba kisi agya aben say ya na dwu ba bia. Me kra na misro ma na men ka se no ye me mobo na mu ya me hu ne se ase obabregu abregu so na wodi benya kan ani dimbone so enti na me si misro ma no wodi benya kan ani dimbone misro ma no se wokoje sa aso ye no enti se de me meka che Ghana fo se owura no wanya hye enti a me han hu pi wo no wonya adwuma no obeyo na no di ogigina mu ye dede at the end of the day DNA ko see ye adofo mu ma menwe de obokrata na adua na banto na adwuma so na mensem bi ame hwe ya wo ba kasa wo bi tenche obaka so opekasa na nya kasa na wo pe na oman ne ho da adwene na da so anu ntem so da homa ate betena ha no eya ya obreguo eya ya sabi mpradua sankwase adwuma hweta me ye nipa me ana sese mini manamon ana me hu ne se nkakra akra Awurade die betwa ye ma na modwene nkwala no hwede Ghana akoduro she school fees ni books a wo fo ye tua all because ba akofo stnase no no dibre no nya ye no wasesa hu sika twetwere die okọ position obedie ekoba so okọ retirement a obedie na menu mienu taxpayers money na ye tempente nkwase na me wo the informer da obokrata mu na ekasa na me ikwowie e wo krata na mu ni Miramuta Mubarak na chitafo ode no mensam ato Johnson ese edunketia wo fa kowu ankreti so ese die wo agenomia no pa wie anwumre enso papa wo senya ho no wo hwe na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ano se hwe ana wankwaye victim e wo leprosy me kire kwata ho na ni nyina ye World Leprosy Day kwata eda ewiase nyina yesi wa yedie eyedie kra na de kwata ba ye kwa yanim asoma de ne ye beye ade tu kwatayo ase na wo Bible mu atena wa besi na ye ntumi nya ho hwe enti eho afahya akoso mama mpani na bedi akire ene ye nuanom asabi mpraduasa wono mo ye kwata ne bi akwa akohia nsasinifo ene wo mu so eso adwen kire mo wan ntoto ye kwa yanim aban ne de be mo ne enema ye di begu akwa mu a yakwan de enema wom doso enso ye sese ye hunu so da na krata no de aba a wo kire mu se eye Ghana ekwe ebefa so a ye nyina mode ye bedi so atoto ama wiem die na hwe bemfie mpinu ni aduoson 2070 sa energy crisis aye kom oyo na ye kom na ye dum light na obi afro mu ho mu light na wuso afro obi mu ho light wo ho sa de na bre ko na nim onim se ebefiri ho no won toto ye papa ne nhyehyɛ papa aban no ye kwabena 2017 ye bele sa energy crisis ne ye betimi afiri mu kra fine Ghana it's almost 2023 it's mungu so ana munkai 2070 Jaka 47 years so omugu so toto niema enye yes tintinti we still enye am I 100 years go enye how what's that enye when in them if you am gazim ncho amai no a omu eye bibi sa na yeye okay 5-year development plan 10-year development plan one plan sir on manual roadmap and she say your manual roadmap what they born bra okay on manual fa Democrat on fa Republican and she say they will be prepared na manyokuo mu ade mu man manifesto and ya no mo de chicha America man wo and so maybe am fan say we yes ade man be mu na wo Ghana MPP ba wo de wo manifesto na ebu o man and Aduanaba NDC ba wo de manifesto na ebu o man wo enye ye fia enra me de video bi sende o so be kan ya oh yeah na okasafa abibiman ho the kan ya bofuna de afaso omode afaso na ekwan on be faso ade afaso
ama yen resources aye wo mo be didi entina we need road map no we need acheche kwan bia e kire wo ma no se kwabena mu aya o ye ni identity adia emaga e betumi aka se ye kata ye ni ade we de ye hu se Ghana de sa de we nko ade ye be na no ye ni identity enso adodode ni na awrade cheye nti ye problem ne say e ye sebi producer ya adwene no e na emumie nkosi se de abrofo ne de asi ana ye gusu a ye sua de no ye sua de no kwa ye ti ye sua nkwa ye nim because wo hwe ayi anopani ye hwa ye se China fo ye busy about technology ye sua ye busy e bo mpa ye muni twisoloku on say abrofo na brabo na wo mo bo no say ya addition say ye edi o ade bia broni ye bia no wo ye man okay wo ye man chirima odweno man no ho kane ansa ne bi kura no wono no interest aba okay be ye so ade bia ye bia ye dwe ye ne ho kane okay eti se dipa no wono obenya sika ama Ghana fo nyina ase kura onfa ho ono kwa ne de na odwene ono kwa ne de na odwene selfish sana hypocrite enu nti na ama ye ne de no aba ne sa no okay nyasa kede ne be ya ana be ye nwanwa se bibini ya ade nyie nim se ye pa ata se ni betan ba bia wo be ya me ahwe yeah ebi ni special prosecutors officer ya power di atwe e o ma ne japade but ye wo politicians bi wo ha MPP mu bi wo NDC mu ebi wo mu omo ma na adwuma na ye adwuma na me yahwe eye black mentality ana se eye bayiye ene ye wo ena ya di kutia ye ho because ye te we wo wa brabo na no mfumso bi a wo ye wo be make sure so wo nya sa mfumso ni bio me make sure say me nya bio enti eba ne say ma wo hu ha wa be build o enti eba ne say na a whole country we kwa na we yaba we kwa na we yaba still the atia na team say akra the iOS baby ani papa so nya no nkokoduru no se onya no nkokoduru sa eye individual no ai okay and then ye ntemamufo afiri soro hwa na eba okay na special prosecutor na office na ye dia ba besi ho no temamufo dodo be se pa no won so masema kwa gudi ho da be bi nim dodo na won masema kwa gudi ho no ayi o mo occupy soro ho no positions yeah omukuta portfolios enti si ya makwan ama saadfo ya twe mu nya akopa saa asoye ho a ipa obede wadi yi yeah eno ye issue baako ene ye wura na kasa no onsa na ma also o ya anti what anti corruption ai enkanya bad idea Ghana ye wasakuo ni anti corruption crusade ho ye wasakuo ni pi na ye misa se papafo yi kokokokoko a opo na wie duana ena special prosecutor odi asem ni na wie na attorney general say asem no ma no eni ntumu a ana woni interest wo mu a wasem na odi ayekwa anfaso bi amfiri ansa na ano ye me fa kakra nchipi in ne nto special prosecutor na ye ka school dan bi a won masie a say be ya adesuafo be koma na aye manson and education minister say last week we kaya voter lake e fa adesuafo be say 8 bi no mu ko school ye kosi school dan e wo ba bia sa adesuafo ni free ya ensuo no komene wo mo no se de be ya wo mu nkotwa nsuo e ma school enti obi nkowu biom na ye nka ye duwa mankwala no na da no no mtwa nsuo no na Ghana hu se mtwa nsuo ona me ka se sa nkoda no enye adutum minister education minister ne ba enye ne penso enye ne ma enye na Aduanaba Akufo-Addo enye ne ma omukra ma ntwa nsuo nko school enye MPB emma obi aba edi se wu twa nsuo e de akozugu a ofa ho be ofa ho nya hwe afedi o say animanimu ya omfa nhyehye ye mu ni ye nkotintim bi wo ho mankwala eko school ho nom o so mo ye 900 and eko school e wo ho nom enti ye sidan e de ama wo na wutie papa na asema wo ka asema no me kan se so be ka last week sa school ni de ba ya on say me ka kira wo say ye betena wa ma bibi asi
and sign as school diner who supply a mansion. Asante Central Boateng room. When Kualanu so many women, this is not the first time a BSc. And yet now I'm a Ghana, some toy. And Sanya Pensamna Nunya Bubre, and your Maya, Yebisaso, my way, your Maya, what Dachiana. And the same fear no much as a bedroom and energy crisis, everyone. 17. And Yanocre, Emaso. Emfa. Where sure. And Yajuma. Or be a try so baby be a man. Oh, a bedroom or now way in NASA. Emaso. Oh, a radio. I fear young man, some few team. Okay. Na Yane Nanate Yankodin Como. Na anu enyantie se wonu mose wahini bi na nanu chese wahini no munyitum na natawia na efie bokode oh adumi da de emi adu bi ga ko to sai fifi mantem so adwobre oh ina adu yi sa dama no pe mi nidi nke kamfante na no pe ye ba wonchen a enye bone na anu nyenya ntie se ya mronza empatemu wo baabi yesi hini bi wo ho na no chese sa hini no anasa hinsie no omugitu mu enyeye esanse nipa no a yesi ne hene no wodi ntumu wo ege na asam yete ye da hwe aso kakra na eja no pe ya ba won chese wo na wo mfimfi mantemu na nipa no wo firi he ede enko an wa ya obi odi ntumu yesi ne hene wada wo ma yentie so munya madasu and so metia exefina munya the best tell aye semina ye ayi dia akunu no ene ko kuje sia aba mi abande wanya no tsega ayo do ya back America na oyi pe bia no question nya no ma waka akuntu wa chano ayi pe ba babu wo do be sina ade ema tsada na mbia so pe etike amene kweti na wo so na chen na mo ndo bi na ma tsada na tsada pa ema tsada do woman local aye ko bia ama aye wata da mazu ba ka me ko do ko do da man ko so yin ya man puntu yin ya man bi na munya akwa wusu hansia na asa yen hyeda enti wuni no eyie pa na minim se bia fon no so ewo so anke konfon kakra bi ma ye ne a na ya to ni ni pa mo na ji so ye ye yo mo na ma ku da na me kama asam no oye na na mo ye ne se de oye ne ko kujisia wa sia no oye ka nkwaso hin anada mpuntu hin da babu ayam na asama no amem ende na ngura wa ye process na wa o sia na la no no ye ne se de papa no na enzamo ya apa ye tumu oye pe bia de kwasam ne anye mayfuna mayfo ai won kitawudi mesafun kitawudi LGBTQ+ aina yini oye pe pe tuma kwata papa nden na so da order na no process na wa start no order was stop but quickly na no order na no we jai mo we biara no so na paka mo order we na was stop them process it's the process na anka oba chindam no on order we jai em oba na no order wa ina kan it's that kind no oye deputy crime officer was Central Region Police Command national security oye na oman here okesi isanda otoro akono ina na no waka ho no fa abante kekende abante awu bakeke ende awu would be the plan there about buyin pan one wa bochi edo ebefe na ati na mo say you say ende send we be do papa ye tumu ejuma ezi esi anyesia no ya stop ye jai na mo ya ma kwan e ma de ma no onko the timer you be sure you dey asam no onye no kwa asana mo de ka choro ya ka choro nti aware process obuga over there Richards wo na adi na na no stop ni nyala na netin na samba be ba ba na chede na nanam akwa chi obi a oye gay anado tumu wakama na ohe so na na no ba ba nsen nti da na okese standard otodo akono oye nkusukum amahin ona so ye president of nkusukum traditional council offense and trophy shene na no ka offense and trophy to gari ya sin ne enyi mo dem na ko kujisi a enkoman the face na kwesi metin the kwesi ma alice na ma ka so mo we e fi dama ahin da wadi ya and dama ye bia no wa ka so din ketum na daw
na onda me da asena kwabon so odo cheche me wiase ya wo mu de anya ne no kokuje so no na mransa title de ma no wetum kwa wanya esi na me ahini dwo demo wo hwini se mu wie ne so ne kwa de odi kan ne dum to de papa e ge na aga na tiri wa bada de na anu so eti ne nan sa so do ka chere obaka chere so wo do pata ne nan asase ne kwampa oboshe dem no rekasa nya akodo no na me de official no deputy Prime Officer Central Region obu pemo na oye national security no supremacy oya de na de ma na so wan sa we shum akuriti is what the possible na dem ampa ipano wa confirm de mejumo to do papa e ge ejumata na number friend ofani wia asemo do ka chere baka chen o se na ba na mo de ko ba da na na do o to do bi mo so no amanda do ye ma asase na wo so na apokemo no odo ye no so wa hwe aba ba ye na ade no na mo de ewe ye nduru woni si ento kan asem se sa na yi sa de me case to jama papa de na yin no tintin tin wetu e cross ma ko so mo we ntumi ne bi sana dam na otin na nei wadaruma sa nana kwa kujesi aye kana asemi kuro be support ewo nkusunkum traditional area eni esi ne hene no na wahene be na di ni si wahene da die pa pote eni omu hu no won ho a etiko mo bɔ ne wahene munya da ma be ka ka no ikuwa hanka da mai ma ai ko di ayi nyamunasa ekori nyamunasa na nyamunasa ayi nkusukum na yinku ebi wa kan kusukum a nkofo hira ho mamancha nkusukum wanye makisum fu bashi ewo aye makisum ADB wano de be si makisum na about wo aduko kesi kuntu anuchi abonko inini shortform meka achamfo shortform na kasedo aduko kesi aye egwase waba ewenya ye nkusukum asase wana ayinko nyamunasa nkusukum na yinku no ese ayiko wat na kawachi dam abeti wa man aye nkwaso nya da masinaren obey inazi ese wunya ebisema dam na oti inazi ndize sedie nananum ane bambofo ye sem no mu hwemu eti ahenye no ahensie nya amaso wunya tintin nananum etwum kra bidalen tuma anko de biom nana nyane ntiesa ai apakanya no watimu no ofiso ba hwe fom nukura be ne wom munya tama egwese ekode no na mewo ai so ani yele ntede aye ahinya wesini wofi apake mu abufo manaze ntino de ye hwehwem nhwe ye kede to so na apaka no neti wo de che no ba ko petse ya obufu nti ba ko petse no de ofi edeche no aba obesi fom naze nti awon nti so nyina nti a anekwanam be mekade hoso obufu ntine bas na azo aye no kwa akropa na opati Mpasuaso no opati bo foma ofi na nechi no be si foma oye nti bi sam de ina za wo de ka kede oye no kwanam oye ba ko no asomren osi na na tawi abeda ase no pe so age be na da age na wabo ye ne etiefo nchirimu sam wasiye ye kwa ye nim bibini ne ente ase ye beba wo nchibi ye mu ne ma asom da ase abusiafo amransa na no na kwa kujasi Black American ye born nkoso wahene negro via negro black or a Black American Yankee and oba yamransa so papa de na Yankee hono ya ma akonya ma no se hono mu tutirimu o mu titrumu di afe enti wanye wonya akonya wa Yankee wa o ye born nkoso ya o ye nsuso so o ye monkoso wahene wo eze sagane ene pensa mfon ho na ohene na wo so ne nsa de ne si ho no no sabete se bra yi tetirim na natawia ohene ndie no gina so de bo bra yi nkoso ohene se nkoso ohene ndie ya na yi obi a opimpuntuo obi a ase bibi woni nsem o ye philanthropist enti negaba ye no wodi mpuntuo bi aba ho nti na omo bo ne hene se ne ye de ne a nya de be kwa ni nyamesem hwekwabena se Mpasuaso ofra pakani mu hwefom te se de ye kenya ensase ne nananom asamanfo kura empe ne na didie no so how many times na to so bi afra pakani mu hwefom enso ya semfoforo na hwe be ma afro ne nanim we nko mu dini tuma nka wo nya be di wo mu tuma se de na se ye no koso no se de yes ni hene no yo I wasn't born in Ghana.
I was born in Nigeria, but I'm also a British citizen. And by the grace of God, I practice what I preach. That is human rights for all persons. I don't believe in discrimination. Whether you are tall, short, black, white, yellow, or green, you are a human being. And I will fight for that my belief to the very end. No matter what it costs me. I'm not an hypocrite. Efia who said the Abrofo nipa. Also all kind in our mobile system. We are boy and sem. Why are dear? Also, no do a GD. They were just one. Obehwes wo de be ye adwuma pepepepepe ene nkombedi wo mutrum so pepe someone walk no wo so no de o preach ye no no wo ye aso wo bu wo mo be wo wie ye no